Tinyukile tibalo tebantu labatimele labangenele likhetfo. Sinibutile ukuthi ingabe lokho kusho ukuthi bantu sebalahle lithemba ukuthi inhlangano tepolitiki yini. Into edala ukwanda kwama-independent ukuthi umuntu nomuntu usefuna ukuthi aphathe naye. Uma ungathi uyabheka nje abaningi bakhishwe ukuthi emaqenjini abo abasafuni ukulandela imithetho yokuthi okay sesibaphelele esabe isikhathi sekumele kungena abanye. Ngalokho ke bese besuka bona beyivulela amaqembu abo manje ayingoba ukuthi abanele abantu ingoba abafuni ukuphathwa. Ya mina ngithi vele simphakathi sesidiniwe kule inhlangano tepolitiki takudzala lengengatibala ngemagama tisithembisa tithembiso temanga nje nami kube nginayo imali bengiyotivulela yami iphathi kuze ukuthi ngingenele likhetho nami ngidawukhona ukuthi ngiganye ngoba kude lokunye labangenelako bangenela kuganya noba votela basuku bavotela ukuthi akuganye bona. Kuyiqiniso ukuthi ngempela abantu abasawuthembi uhulumeni okhona ingakho zanda ibalo zabantu abayimele manje bafuna ukuyimela bebhukule beshintsha umphakathi wangakubo. Lokho nje futhi nakhona ngiyakuncoma ngoba ngempela into ebalekile ukufuneka ihlale phansi sitsonga izandla. Hayi mina ndibona kaloku lamanani asezawunyuka ngamandla ngoba kaloku abantu badiniwe yiyo lento ezithembiso ezingathi ezifezekiseke. Into eyenzeka inye xa ngabe kukhankaselwa for ivoti basondela kakhulu kuluntu after ivoti hayi uyosuve into ba kuthiwa kunemali ezilahlekileyo ezihle ngomlenze ntontoni lube lungancedwa uluntu olube lithenjiswa. Mina ngikubona kwami ngibona ngathi abantu vele sebalahle lithemba ngethi inhlangano tepolitiki lesithi khona ngoba nawuthi uyabuka labo sopolitika ayikho into lebayendela umphakathi yona yonke into batibuka athi kwamatabo